Анатолий Метов палла чуваш художники шуралнарам баттығыр вуны май гуманитария аслахен институтенче Россия шайынчи наукапа практика конференции иртря. Онда худшынас чаксем ширма шымерти унершесен хайлависенче адалба Урал тархенчи халықсен нации уйрымлахе міллерех санарланны нетешкерчеш. Иртне әмәрін утмалмыш шөлісенде Анатолий Метов художник чаваш үнерне унчен булман көрім елсегеліне. Хайвақыденде негамданланса хакламан ежінман гени вышыла дудылы бұрынны, евір тербе азапланны, анжақ үнерде нацетілхене, оның формине тюсімлін жырама брахман. Вадырзакырда күшне хупна сырыстын күлленхи тертләші халықын яланлыға юлмалы пұрлығы болзадыжы. Осылықларымне бұштарын несем, Чавашнасы мұнашлығын тван яленжи унын ядебе хесепленеген шкулада житне. Метов яленче сикасы яленченде, Канаш районче. Онда школ музейі бұр, уна упразахвармала музейне. Ачызыне онда тоже шимек нандарза хвармала. Памалайнде Метов яче мен был, Метов кам был. Уна тоже бұрде білмеші. Россия жайынды конференция Мускаба пидерден, Хусан, Ешкарала, Саранск хулызенден худшыннас чақсем, пирен үнержен пулдарулықне тәнде талқышынде бұқса, хойзен істізембе танаштарза хақланы кысықлы. Чеваш патшалы гуманитария сылығын институтінде шлеген Антонина Мордвинова искусствовед, Адылжи республикизен үнерінде иртне әмәрін утмалмыш, шитмілміш шулызенде нации идеи епле балырны жінден теплін қалысы бәді. Пидерден келіне Юрий Бундин тіптевші, Метовпа Перьятла Рыбкин Рашей Давадевичлі чевашхалы художнике Тыван Шер, Киль, Шемье сынарнек тартма шыразадупна меслецене дешкерді. Хальтен Анатолий Метовын эткерне бұштарас тезе мендуны, тада мендвасы жінден галашны пілдерішлі. Унын хайлавізене келесі руземжін мінлеу празах варасы кебір шивечейду дед Геннадий Арков Иванов искусствовед. Тванзем халь пур, зем кедеш ебрхальнде Метов. Иш сен шибине міле шутыца, міле суцевза, мендуза пара продизенде. Бұл мекайдызымде бар. Анчақта чи те пойду перенжін мажупа. Бұл Метов пулдарулығы, Метов ежихели, унын порныжи перен мен барад. Анатолий Метовын хайлавізем терлі хулара упранашы. Третьяков галереінде вадырвеші картина. Пидерди Үнер академиінде нарспи поэмна елемлетня ширембелі графика әші. Чеваш патшалық Үнер музейінде иге бин хайлавран драган коллекции. Халықын ылтын шүпшінде үгердігіземзір бүшне, оның Үнерін ытты тесізінде палырны пулдарулықне тіптемеде вағыт шетне. Метов был литератор, был поэт, был музыкант болса. Сейчас неде день типчиме перен май булат. Богатырценюнда, тебращолында. Сейчас береги держутламала. Гуманитария сылахин институте конференция худшынас чахсен тепчевзене бухса кенеге гларсан, унба Анатолий Метов художниган пулдарулы интересленеген кашни шин балашма булдаре. Чевашьенгларым Вали Марина Корягина, Вадим Владимиров.